Century ngabone yugo mwancho muri na boygo mwancho mutegarariye naho tenga nakira nsema ya YouTube kana YouTube channel kwitira Bagusi Global Radio. Like, subscribe to our YouTube channel, and you can as well share that stream. You can share the stream. Century ngabone yugo mwancho muri na boygo mwancho mutegarariye wacharo wajina mayo rina ontire Century ngabone yu mwancho muri na boygo mwancho mutegarariye Bagusi Global Radio Story Yango My Story na kuondo chengana kila senseme yo boneko mnyoka senseme ya YouTube asuba nkima korabuna mbwango mapema mbya korabuna mbya mapema mbya bakora ateba na inde Uwai wangu ni deni nifanyie Mungu kazi kuweka sema ya YouTube nikira present na wekira sema ya YouTube tayari ikawa round nikira present tabi na present Century ngabone itingo tugesko. By the way, tell me present. Weka sema ya YouTube ntabi present. Yarontu bwata abarogi mbakara igate tukwanda kidogo. Bwata abarogi ate tukura kwanda kidogo. Basa ya kunusuka wocha. Mapema mbia ukifika upande wa YouTube niambie tu present nisho ushafika pale. Ndio ushafika pale upande wa YouTube. Zara wetira EJRFM kuna Alisa Nyabatata na Haifa sana, karibu sana mami. Uwai wangu ni deni nifanyie Mungu kazi usingizi Century ngabone yo mwancho muri na boygo mwancho mutegarariye Bagusi Global Radio. Baita sensema ya YouTube kagari ntonyora kwitira Bagusi Global Radio se EJRFM. Like and subscribe to our YouTube channel tunyaka bato kwandengana rega kidogo abarogi imbarara yarondo chenga tubwata abarogi rera tinga no kurushi umuntu onenganere very strong iyo tigango toteme to toligia mangana toligiria mangana to kurushi benu yaito Century ngabone imbaga ntansema ya YouTube kandi ukifika upande wa YouTube niambie present ukifika upande wa YouTube niambie present ili niweze kujua kwamba ni kina nani hao ambao tushafika pale. Kindly moko nikira ujumba sasa ya YouTube ya Facebook ya kwamba era nkung sana. Igo baba Julius Anunda kindly baba Alice linkira na bekirega kwa sasa ya Facebook. Tukaenda sasa ya YouTube tena kwa watu kwa na Century abene kima spenika kama nimekuwa na asante sana mami. Bala sensemo ya YouTube ngoma tenga mnyoka roka indiri ntikere ujumbe ya ronta bi present uwai wangu ni deni Century ngabone kindly share my stream share that stream nganira igante turagerera kidogo Buato borogiare, non tu buata mangana borogiate tu rari liquido. Kaza sema ya YouTube link na mnabe kile gabu kaza sema ya YouTube YouTube. Century ngabone yugo mwancho muri na boygo mwancho mutagalari.
Asante sana mwancho mulina boygo mwancho mutigarari. Nganera igante turakwanda kidogo no jideka mbwatire chisini sana by the way. Edwin Atemo karibu sana, asante sana nimekuwa na ushafika upande wa YouTube. Nganera igante turakwanda kidogo kwa bado tinga santubu atia iga. Asante sana ukishafika upande wa YouTube unaniambia present. Ando che Edwin Atemo gusi sana barodera kuna hali sinyapate karibu sana Madam Spinka kama nimekuona. Actually hata ito nasubo kwa rantubu atisa gaiga kaindire mukondikiro jumba sesebo ya YouTube. Musubate nare gaiga na wasiwasi sana. Igoro yobogima bwayo manyete ubugima bwawo obwo montoro obugima bwengencho sana. Edwin Atemo timatinga kwanya ko kosera digobogima. Musubate oni gata banga let me somera kyateba. Musubate oni gata na Fidel. Kuna mama fulani katika kijiji chetu ambaye amekuwa akitutishia sana familia yetu. Amesema kwamba hata kama ni kuroga hataturoga. Sijui mtanishaurije. Hata yangu mwono mwingine asekijiji usase kinyore bakuru yakemo mwingine nigo baitana ni osemba igona ina mone familia ye ni gako batebutambe nga nitawaroga na ama nitawafanyia kitu. Sasa huyu mshana yetu ndio pekeka kwa hiyo familia tatumoni gabo ato mwana yo mwesi kona be korese familia yo obere na wasiwasi nga mwingine yara chandoge matinga abantu bande to utishira abantu amangano kurusha muno amangana yengenjo sana na bo muntu mungara Rwanda akore gento then people saying naye. This is a lady, huyu ni msichana ambaye ni msichana ni over 18 years na kwa familia yao ako yeye na wazazi wake wawili, hakuna mtu mwingine. Sasa kuna mama katika kijiji chao ambaye amekuwa akiwatishia, anawaambia kwamba atawafanyia jambo, atawafanyia kitu. Hata kama ni kuroga atawaroga lakini lazima atawafanyia kitu. Sijui sasa huyu msichana ameanza kudevelop uoga, amesema kwamba hajui afanye nini. Kama itirinja bwenta gukora. Mundo ora kutishira by the way bogima mbako butu na waswase mungu yako batenga ko ikabaroge ko ikaba korregento musiko nabe korese familia na kumetinga enda chendo gwe masi tokana nisema ya YouTube masi nilikuwa nakutafuta sana lakini nimekuona leo I thought you are a Kemboy. Masi nimekuwa nikutafuta sana, link ndio hiyo, tukimbia upande wa YouTube ndio tuzungumzie swala hili. Actually mangana yali katika mbaya rabuja musubate nare gaiga orera bwa kase familia yabo kala bwa kase familia yabo bono mungina nare gale ase kinyoru kyabo okubatishira ubugima ogutishira familia yabo ubugima ngako ikaba korege nto ino kubaroga go ikaba rogeta ko batika busa lazima wafanyie jambo nitawafanyia kitu hata kama ni kuwaroga lazima niwafanyie jambo. Huyu msichana ameanza kuwa na wasiwasi, huyu msichana ameanza kudevelop uoga ndani yake. Sasa ajui huyu mama atawaroga ama atamroga kwa sababu yeye tu ndio peke yake katika familia yao. Anasema jameni, nishauri nifanyeje? Mimi nyaps nimekuona kwa hiyo sema statement yeyo timatinga masikiro nkwaro matala kuliko mamilaka ngaye ne Kemboy nakange kwa bwati tu Kemboy so alikuwa anashikwa pale Saudi Arabia.
nataka msikize ujumbe, nataka mtu mwe story na kyote ba musubati nari gaiga oyomo ore mwabo erabweka ase familia yabo ekinyoroga hari mungina naroro mungino yuri gako batishira sana gako bagoserio bugima sana gako batenga nitawaroga nitawafanyia kitu hata kama ni kuwaroga nitawaroga mwisi ko chake gutwara wasi twara robuoba nararo guose na narwe kore mwabo akubori kakina kingokora mungino yantigane wange birengere sanga monere 0753241889 kale notice sanobere isano isato iberinye ya moisano sano kianda 0716059823 sema ya WhatsApp 0708585375 na kiora mu advice sasa nchira yo bwange ringina abo ngobeka gabwa sema ya life rabo ko bateri ngije katubate ne chinga kimba to bwango mapema mbya chinsano chitumbwate ga chiza cyana cyangarira iga by the way chiza cyana cyangarira geri kinene gabo nabo ko bateri ngina abekire gabo che life to kwane ringina abo nabekire gabo nabo ko bateri ngiyo che life cyanya ko kusanga sinjira ya masemo Bentaro giro nimekuona Bentaro vitu asante sana karibu nyumbani Mko nikira ujumba sasa ya Facebook tukaenda sasa ya YouTube link kinene gabo na abekire gabo nabo ko che live asamba tusanga sinjira ya masemo Mko ngakire sim 0753241889 Mko ngakire sim 0708585375 Mko ngakire sim WhatsApp 0716059823 Karunge birengere bya uyu no musubati yomo ore mwabera bweka lakini asikinyorukia bogaria umungina naroro okubagosererio bugima bwo kubatenga goikaba korere gento ino kubaroga goikaba korere gento no kubaroga goikaba roge musubati ujake gutwara ubwo banga mweta bibori baye bagotire nere barache bakora baroge na kiao kora yani ujake gutwara ubwo bamwe mu ntara gogosererio bugima bwawo arabora kumwata banga mbure gusi arabo mu ntara barosereriga orogubosa Kia tanga uwai wake kutana uwai wake ni deni 53241889 53241889 notaka na 07 sasa ya Airtel Safari moto na wetera 0708585375 ndio chinchigo ile gacha stock mesa woka Musubati yako kosereri gubo gima familia abone yako kosereri gubo gima nga onye no kubaroga Bas mamba korere gento. Nyino kubaroga ko ikambaroge. I have to do something to your family. Mungena na ko bakosero ngo mase kenyoro. No mungena na bakagere ngatari muntu muya. Nakio o advice yo musubati utakira gutwara gwasi. Yani obwoba. Akor kumna ndio natema na kalora asante sana. Ngorebe betu na kalora asante sana. Ataneso na kalora asante sana. Eminyaps na kalora asante sana. Spirika kama na kalora asante sana. Asante ngombe spirika kama utanga huyo mshana aende huyo amrecord wakati anaongea aenda amreport kwa polisi. Sivika kama wote anga mrekodi yako kwa na inamusera sabaskari kwa sasa ya nyimbo. Tumaya tinge birenga bya 0753241889 linkira abana bekira sembe onchunga sembe to sodia monaye. Noche eminyaps. Jideka mbwate kane jideka nge kumene sana bere chokandwa mbeya iga Usiba no choboro lakini mbura no to gukana ngambuye Oyino musubati oni gali mwabo erabweka Ni anyara kwa gakoroseli gubo gima sana for last familia yako wasali gubo gima na lazima wafanyiwe kitu fulani hata kama ni kuroga lazima wafanyiwe kitu Wanaobere na wasiwasi eminyapsi ngocha da sote anda wadisi miereka iga ejara family Ejara Femelo. Ejara Femaro. Yes. Mana bo mugetutu. Nchoma nyene. Bro mano Mario go bwatira. Na muigure. Ana iguru muswati ngorera. Ngorera kabisa mbirare. Ndo kumutisiera. Tamaite go semorogi go sembiti sabuate.
Nibitiso madine bisense sa. Naba sing. Wono muswati gentara kole ne genje se virengeli biani. Hello. Yes, niko iguete kabisa. Hello. Niko iguete kabisa. Hello. Mwana temo. Korange hiyo ya mincho kile kidogo, korange network ya tamile kidogo. Ne minyaps nara yante kora kwanere timaitinge virengeli bia mbiribi na kyo muswati. Hello. 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 Eminyapsi yokoranga, you are not talking. Eminyapsi, you are not talking. I'm not getting you. Sande sana 0753241889. Inotisa no beresa no stobiri nyamo isano isano stukiana karunge brengeli byao. By the way, ibinte byabiri ase binyoro matuka mange sana abantu bakugutishiro bugima mugutishiro bugima ko mumye kendrete. Ngoyo kose. Hello. Oyo ratemo. Bone reni yandijo lera makara. Na koigure bono. Bone na bataya. Singi joma tebitiso ne bisense. No worok no bisense. Musubati gentara kole. Onyo gochika ni kana ndali gochika ni serio kana okaranze biro. Owe ngena nyasa oliyo tobole tieve moya. Kangelia baitimoke bali baraji. Bachire na bana balionye bo musubati oli baro. No muture tia toko kusaba ka bali bekenyer community police. Bachire musuba mo uri na ingere kyoto yetako kora bono tote bingo toke manye twins muna bagambe bora. Na baisomoke no bara. Tote bitoke manye. Musubati oli aberese na shida ningi. Yes. Musubati na bora nyani bitisa ko ba. Usikinja bako uneka mozeri bitatu. Lakini aso bobo jabura bera. Umaiteke tunukere maiso. Yes. Monto mungana ba ko le gento. Ate Monica tate beteli. Yes. Kwanya ratali Monica. Na kyoko una kara lenda ro mileru wa to ruko na sa bantu baro igwetu. Oko ruo ro kara ko ya mangana yuli bot yara ba ebe ngiye ko sende. Anyore muna muntu mu katoliki. Aire sabuli yai. Agenda arale gali piso kumairura. Amureka kama sabo. Akikere change weta. Asante sana. Kile change weta. Asante sana. Ino mwana uratema. Hata yange kanisa mapema mbia. Eminyapsi na koraga timete kwa genda gocha. Karunge brengeli byao. Musubati by the way uri mwabo se family yabo bari tatu mwabo mao mwabo nere. Wono family nane gadia mungina naro rasi kinyoro ko batishiro ko bakosetiro bugima bwabo ko batebinga. Lazima niwafanyie jambo. Hata kama ni kuroga, lazima niwafanyie kitu. Obeni na wasiwasi na kiao kora. Ngoyo kose. Eminyapsi. Hello. Unmute your microphone kindly. Unmute your microphone. Oyo chire. Koranga nere. Eminayo koranga. Asante sana karunge birengeli bya senchara yobu ngo 0753241889 0753241889 karunge birengeli byao. Asante ya YouTube ndo chimese sinchira ndeko la soma sinchira yobu ngikima mwana batana akola asante sana mori bitota na let the family members report to the village elder. Atanga let the family member report to the village elder. Wakishindwa waende next to chief, pia hao wakishindwa next to report nearest police station. So let her follow the protocol. Kuna morene betoto. Atanga babu bali boti ko cyase umutuleti bagenda somugambi gochimuinabo asante sana. Ndipo ko report itako bakorera ne bona kapisa. Alicia Otabaiga, let the family go and open to police station and report the matter to chief because chochote
yaweza kutokea. Asante sana. 0753241889 karunge birengeli byao chideka mbwategane chinga kigima dawo chideka chengo chikumnyo kigima ando chengani bwaji deka ange 14 mochioka ndu asembeo. Oyino musubati oyomo olera bweka se family yabo. Ere mamu mwabo tato mwaba monere. Wono mungina nare gali asekenyoro okonyara kubaka kubatishira ubugima. Yakubakoseridia ubugima nga lazima niwafanyie jambo, lazima niwafanyie kitu. Hata kama ni kuwaroga, I must do something to your family. Sasa huyu msichana ameanza kuwa na wasiwasi, ameanza kudevelop wasiwasi. Hajui afanye nini. Anasema ni shauri jameni, nifanyeje? 0753241889 enotisa no beresano stobrinya mo sano kianda karunge birengelo byao. Emi nyaps nande kokotama wandu ko beke mbeo. Hello. 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 Yes, na kingina monto. Mbiyande kakine network kusumbua mtu erewa. Oh, ndangi bono yabere buya. Mando turu wanja kusoka kuri stream ra network unasumbua. Ono kuigura mangana itwa ukwanera. Umeyasikia kabisa. Ina kiwete to koromo sabati hiyo. Me what I can tell her. Ombe kabisa na kuwe na imani, that is the first thing. Hara sababu umete Nyasaye na huwete chinguru cha virecha. So, hapanga ni Nyasaye busyo. Alafu the second thing, abaya kwenda alipoti. Wesi enda polisi, gomuna tigangenda polisi. Kuikocha kila banta kichichi, abatugureti, oche chief, ndio wende wamuongeresha. Umethera bomonda gukwana, umethoro meme no kera kini. Ekiro gosoki. Ni kintu kingabu nesu. Umasipate mara kwana iko upate ni fitisho tu yani baridi. Na Ujo shomo ntorura ndo kolire ngana. Acha kiko Koretoro muchando. Ekoletero muchando. So, uyo msichana wacha ombe. The first thing, amin kabisa. Asante. Alafu ndio oti. Asante sana gina monto. Asante sana. Yako kuna Emi Nyaps no musabati omuya sana by the way. Nangati yaba sabati bali batabuga ati mangana omanyete Emi Nyaps rero kwanso bwento ndigie Emi Nyaps rero ndigi. Emi Nyaps rero ndigi togenda mu abuga hotel yaria. Torang to kole binta buga hotel mna basabati amashabiki yaria maya kigimana. Timetinga nere kemboi. (5324180) 07 Morini bitwa tebanga muni bitwa tanga behind that story also there must be something before judging. Wacha atuambie the full story, mbona anamtishia? Unajua si msichana anatishiwa, ni familia yao. Sasa kwa sababu huyu msichana ndio peke yake yako pale kwao, ameanza kudevelop wasiwasi. Ora kunyolinga nabako kwenda sensemo ya YouTube onyora matera ko kuna suri kirokea tenga nabako kwenda sensemo ya YouTube onyora matera Nancy Kirbo no materi mo gusyo otera matero ye Kristo okerke ndo mwachi uli nabako onyora matera maya nabwata matera matono nto matera manso nabako kwenda sensemo ya YouTube uli kileta Nancy Kirbo NANCY onyara ko download ya matera Nancy Kirbo onyara ko konyora amatera ina onyara ko guseni. I think let's support our own talents. Nothing Nancy Kirbo no matero ye Kristo matera mansura sorongoro busio genda sisema ya YouTube lika Nancy Kirbo download ya matera ye ilinyara ko ba kogo seseni. And by the Nancy ombulire sana. Story ni gereiga musubati na rega sekenyoro orera bweka mwabo arera bweka mwabo amusubati oni garera bweka mwabo ni garere mau mwabo na tatu mwabo. Wono mungina nari gale sekenyoro otishiria familia yabo okabatenga lazima nitawafanyia kitu, lazima nitawafanyia jambo fulani, hata kama ni kuwaroga lazima nitawafanyia kitu. Anawatishia akaba koserelio bugima. Wono musubati yoko barera bweka mwabo bayibuli baba gotire nigabwate wasi nga umuntu yokuba koserelio bugima bwabo ara chamoroge ara chamakorege ento
Autebana ki na kimoko mokonya na kimoro chako kora. Asenchire ngamne 0753241889 0708585375. Tena najiuliza Ndigi na boko nikira ujumbe sisemu ya WhatsApp 0716059823 ande eminyaps aote bia ndigi ngazi sisemu ya WhatsApp eminyaps Nambantu kanda buga hotel 0716059823 gabana soko nikira ujumbe sisemu ya WhatsApp ngirolere enoti sano ibere eyemo isanemo enoti isano kianda isano isato ibere isato 0716059823 asensemo ya WhatsApp aboko ngakire simya sensemo ya Safaricom 07085853 eleni ya studio ya Airtel yakaba 0753241889 na kimura atebyo muswatyo chakira gutwara ubwobo chakira develop some waswas ngana bara chakore rwegento no muswatyo kubatishiro masse family yabo nakira nyaka bako mu advice ngakira ngesi mikwanga muranchi de kabota ga isano choka nyaraka bagin kurwe mbeo no chenga Nancy Kilvona kalo regata na present ngakirudia hiyo story nisharudia I guess umeipata. Asante sana, asante sana. Nakirangesi mimi nikiranga ujumbe so yango live tukwa na sinjira masemo elinkire gabana bekire gabo mwange bidengene kimusubati yao koro yakiro gutwara ubwoba by the way Mwetra umuntu gutwara ubwoba umuntu by the way urabadishiro ubwo mutwara ubwoba kozi una kyo kore bintu namba ya WhatsApp nigere 0716059823 0716059823 enoti sano ibere ya moisanemo enoti sano kianda isano esto ibere isato twatanare gaigano cha uraiga akoro kuna Liz Queen moro cha iga timatege birengere bya yembiribi ajangina monto hello na kyabo wairire ngakire ninwa teba we studio iga tole ni enkoro gutora iga bona kyo rato konye aki aba ngwa uya device nga monto chukwa na kege ndo mwaye tigara ingoti ketambo kirara enda nyawa kucha sumu gambera ra motebi ara tebi abantu ngakiro maite guchiru mundo chukwa na ibo sikuiti mundo na tebi no ula na bawoita sikuiti tero egembera ngama no tebi ngo ngitaro kire aya ingoti ketambo kero tebi abantu batobana batano maenda batengu mugambi gocha igo perindira aquí para abori umuntu yuna kimwe cyota gete yo de iga cyota ide kora umwana umuntu iga erinde ne mugambi nera imo kige tambo kerekyo arora ngaki akokora umuntu uyu inde family ga kenya ko baga no mo rembe bonere no bwo bagaki Dinora ina ko tebanga ai mo kige tambo kerate ya bantu ate binabagamba Asante sana kina monto. Asante sana. Unajua kuna Liz Queen Ate anga igenteke nde kwa sara agenda arabe koroboti ase aenda abe koroboti asomo gambe abo gabe koroboti chinsemo au nenchira yemo yogo toli bogo mabo aboro no my friend. Right. Mwaka mzima sasa umepita na Mungu wetu ametulinda salama watarwajira maya urina untiri Nakira ngesi mimi naboko nikira ujumba sensemo ya WhatsApp namba ya WhatsApp yako 0716059823 0716059823 Asensemo ya Safaricom yako 0708585375
inoti isano ibiri inoti isano isatu isano isatu isano isatu isano ibiri isano yani 0708585375 au nasa sema ya Safcom au sigla radio sekena kiko mukio mukusi tena na Juli Akwero kama na Jeremiah Urina untina mkonyo na matera sensemo ya YouTube benta tanga isimia mwangira timatira kisimia ukwanga ngira monto timatira kiyo kwanga timatira kiyo kwanga refresh na boku refresh kwa namna nyingi ngo sikara isiko kwenda todo raba kusiglo radio ekiombeke ne ekiomogusi Vagusiglo radio ingata ya mwanya yetinge samangana magia lokya enkoro yao esemye na AGR FM. Unasikiliza AGR live Abagusi Global Radio.com. Abagusi Global Radio, the station of your choice. This is the station of your choice. Asante ngabone yugo mwanchu mulina boygo mwanchu mutari kwa ngamara jansere masemo. Na umingoro kutura abono. Probati saka tika nabati aso bwango no musubati yo mo by the way ole muabera bweka igarere amuna bayibari bayobere ere mamu muabera tatu muabo. Ono musubati yo go se familia yabo umungina na rasi kenyoro ko bakoseryo bugima bwabo ko batishiro bugima ko batabinga lazima niwafanyie jambo. Lazima niwafanyie kitu hata kama ni kuwaroga lazima. Bono musubati yo ko bale rubeka mwabo ochakira otora waswasa bayibari bayabera bana bayibari bayabakotire. Ara charo gwe muno yo ko bakoseryo bugima bwabo na kiago kora. Times messenger igansema ya YouTube kwa tiria zibu wangu bayari channel changere yako kuna Janet Nyaps asante sana inamba nako agabuo abato yanga Airtel Kimboi mori bitota na there's no witchcraft. Let the family go down their knees and pray. Maombi ni silaha. Let them stop panicking eti wanarogwa ama watarogwa. Instead waambie anangoja nini angekuwa amefanya hiyo kitendo kirambo sana. Asante sana. Hakuna Morene Betutu, nocheka hakuna Ruth Isabella. Atana kwa uchawi hakuna chenye utafanya kwa nguvu zako, bali utashinda kwa neno la Mungu na kuomba akiamini kuwa Mungu anaweza majaribu hayo yatapita. Asante sana Ruth Isabella. Asante sana vile vile ngaliano sanganga mona inchi ngakirangesi 5324180 tena ochake na 08585375 ochake na 07. Ujumbe WhatsApp na kuandika WhatsApp ujumbe 0716059823. Asensema ya WhatsApp kuna Christine Kemunto. Mchinsa mchanyo byate anga ni Mungu tu. Akoro kuna mochokoro ate banga ni Mungu tu. 0753241889 ngakiranga simi 0708585375 ngakiranga simi karunge birenge byo jideka no tingo chiko mnyoki kigima uwai wangu ni deni nifanyie Mungu kazi nitapumzika usingizi wa heri. AGR FM. AGR FM. Yes. Hello. Yes. No. Yes. Hello. Yes. Tony Weti. Oranga ya mincho kire.
Kila mmoja irinde kazi yake. Oranga network ya telingia kile agesinga mamia network yaona roho tuka kidogo. Nyako kwa tunajire masemo. AJRFM hello. Hello. Habari za zaidi. Ni Naomi from Kisumu. Huyo msichana mjau hawezi kuambia anaenda kukuroga. Na huwezi jua kama anakuroga. Mtu akiroga mtu anasema hakuna mwenye hajawahi jua. Hakuna haja ya kwenda kwa subjibu nini kwa sababu huyu jibu hata wakikuja waongee kama mtu anataka kumroga mwisho atamuroga. Uro msichana tu maombi, God is everything, God is everything, is the solution of everything. God is the answer of your maisha. Amen. Baba hakuna haja tu hapo ni maombi, Mungu atamshindia. Na mwenye anamtishia tu hivyo at least yeye amejua ni nini itatendeka. Aeke magoti chini aombe asubuhi, mchana, jioni, Mungu atamshindia yote. Hivyo aweke maombi. Maombi tu hiyo ndio itamsaidia. Mungu ni muweza. Asante sana Naomi. Asante. Maombi. 0753241889. Uwai wangu ni deri, nifanyie Mungu kazi. Asenchire ngamne yuko mwanchu muri na yuko mwanchu muri sanga ngamo na nje. AJRFM hello. Hello, Sigro Radio. Wero. Kirbo. Urungumba rogorona kyabo. Dole biya. Ina muntu kwambolera matuka mange sana mbuyole lakini. Inde biya bina jini ngawara ofisi yakura kumera mande wiki. Ngata somo jabara. Ngoro kutora bona kito okora. No bara bara minde more bidde ka tele ka kamisa 64 Yeah, they know what from that is the first na every time that is na chai. Iwanu mzwa ita tara hakuna ukira itakapoenda kinyume na itafaulu endara tara. Hata mazawani biblia tatainga hakuna mtu tatainga tuko na nguvu na uwezo wa kufanyaga nyoka na ngee. Amina. Maana kila watu jingurubu kama nyoka na ngee kwa hivyo kuna hizo nguvu ya kufanyaga hata hizo nguvu za uchawi. Ndio ndio na bila effect weapon. Yo sasa ngenda kwa masaba. Mama sababu baba tije. Asante sana ngina monto. Mwende biblia tatainga ndio the spirit of fear. Ati kwa hata demo hapo hadi ni direcha. Kwa kwa na hata kwa una pasinda. Asante sana mami. Okay, thank you. Asante sana. Yakoro kuna mami Nancy Kirbo na watenga na mmoja wa matera sensemo ya YouTube. Waitera Nancy Kirbo NANCY Kirbo ndiria Zainab Kirbo ali Kirbo ali kusi. Nara yiga mmoja wa matera sensemo bene kima. Oyino muswati by the way uli mwaboyo mo. Muswati yo kirali mwaboyo mo. Bono yabiro muchando. If mungira naro rase kenyoro kubatishira wadenga lazima mbakorege ntukete hata kama ni kuwaroga lazima ntawaroga timaye tinga naki moko mote wono bene na waswas ayuri baba agote nero tigaire ga nero bekoreka akumetinga ni gararo gwe abugato waswas sanga ngamo raiche na kimora makonye birengererio sire asebiwe koiranande Kana yo banchani koirana gochanka ingata ya ye ase o banchani wao ongiraneka Koirana ande go chanko kotero wajira maya urina utire. Karungi
runge birengel bya ono tinga jidega cyane ko kigenda takoeraiga na watenga lero ko enda turabuga hotel go uri onde tayari to ndabuga hotel let me know tumyo ko chiabuga hotel like mo kwa advice musubati obere na kwasi akuru kuna Judy kwamba kana kaloda sana karibu. God is above all, nothing is impossible with him. Akianza kumtishia yeye amuombe damu ya Yesu Kristo imfunikia. Asante sana. Akuru na rufa isibirata na tulipewa nguvu na mamlaka ya kukemea nguvu za shetani na ni kwa mdomo tu na tutamshinda kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Oinu musubati by the way, oinu musubati yo mona rwe kurenkagaria na bwata bayiboli babere tatu mora maumu abo. Bono mungine nali gale se kinyoru kubatishiro kwatenga lazima nitawafanyia jambo. Lazima hata kama ni kuwaroga lazima nitawafanyia jambo. Huyu mshana ashaanza kuwa na wasiwasi. Umesiko utwara robu wasiwasi, ukorali korara bujaro cenga kopa bweka. Nera bwe kurenkagaria ocenga araro kubono. Ara charo kubono. Mwetara butwara wasiwasi, butwara bwoba. Ora choro kubono. Bana kubuli na kiago kora. Na kiago kora aitige borogyo bwetrare 0708537539 asensema ya Airtel kambanga mranchi kwa nanga mranchi de kambwa tegano tini sano choka yoje de kai sano choka make sure ngasi de kechisano kwa rebe ngel biao chingo sekra isko by the way eminyap sira ronyo rang fantura buga hoteli ko bono make sure nga kwandikiri to achire koragira aria judi kwa buka no kwa sore rate ne fine ko mangwa fantura buga hotel erongwete akobakane tsredi kwali nko ngira ngwete nkolia ngwete nkoli kekeli bono I'm coming home erongwete nkolia akangoko fly ngwete nkolia ngoko fly Bone bange akuru kuna rufa isabera nimekuona na umeacha na the almighty God the almighty God is the only answers to every question of our lives. Asante sana tango monne nere di chibu ase ebintu byokora kana sama gimaito Asante sana Timati ngate tesimia monso ko rumya ko bano jirega cyane cyayikira cyane igando cenga nkumyoka chigire kegima Dega cyane ige chiko myoka kimesimia monta kete ganso kare ko rumya 0753241889 Simia monta kete ga ganso kare ko rumya ngando jirega cyane cyangangire Asensema ya WhatsApp ndikira ujumbe 0716059823 Ense tomente nigere ya mekono Onta yotorase meri by the way Akubona baganyo kumyokira kindene ko sabane nganya kugwena kare kamera lingwe tenganya kwa era kara mutungwe tengambu yole Asencherenga mune yugo mwancho muligena bayigo mwancho mutegari baba gusigilo po radio Daga chando chenga chamnyo kirega daga chando chenga changerera iga timatingo naro na sigiris kobodi ngobate binga umwana waba gitutu videzo mingo mochoko twakoma go cha SMS yabo sari bataka chakera chinsa inya chamambe wiga chinsa isa na bire chamo baso asonya kwa toko sanga twakwa na berato iga senchera bene kima
Ikabano mwancho mulina bayigo mwancho muteli abatenga tokenda buga hotel ikugera na hotel ukwana kasorongura gusiya igana kwanya barachindagira chance picheke gusi na utabinga Emiri gobono ra Judy ra kingo genda buga hotel rero nagere akamere kane usema tengwete eri kubeli na malaria yane kongiro kanu muntu webwatira neti okodora modele betumo nkwaneria tengena no mwana omuyana no muntu obiye sana yangu alio mwaka Filipo asenjere ngabone yugo mwancho mo tekana boygo mwancho muri baba gusigilo radio. By the way, nabako enda sensemo ya Google Play Store, download the application yetu ya gusigilo radio. Noche na mentu jide kaisa toga iga na mentu 3 minutes ya iga emi na mentu 3 minutes iga no si producer denga kindly mentu sta kaisa to iga isa no choka micro embe yo nimbo jide kamera ngo jide kamera ngebere na rura iga echo ko to ko so kuruma no jide ga chana changereire kakuba kana ga ko ndundi style getembe kakuba kana ga ko ndundi style yembe kegima ngwetanga kamarere na ko mutunya kunkunoda kirindenga mu sabira morengo sabira ntole mamake Alex. Nimekuita mara ngapi mami? Kama unasikia nimekuita mara ngapi mami? Sijui what happened. I don't know what happened between me and you. You just disappeared. Ulipotea tu. Wasirete tu nasira. Igongo buitu. Wasirete sira igo basa igo. Kwa nini kwa nyolinga omanyete na bakanya ore application yetu ya gusigilo radio. Kwa sensemo ya Google Play Store, kwa sensemo ya App Store. Ijya kwa toko sanga asenchira ya bene kimu mwanchu muri na boygo mwanchu mutegarade. Mukwanira bwa simchikuru kuna chi Android phone no kwenda sensemo ya Google Play Store. Bwa simchikuru kuna chi Apple phone babo jirema uri na untiri nansi monyenche za.com Kenya babo mwana onka. Kwenda sensemo ya App Store gadia. Nyalko ba kogo download the application to gusigilo radio nyalko ko sanga mnaitwe asenchira bene kigima. Na by the way la story ngala tore kwanda timaitinga mbaro ba chira sai mwaka yukubano mwisiko ni gale mwabera bweka babu mwa abara tatu mwoni go ba senitu kwa mwana yomo yoro musubati yomo akote banga gaki mungena nali gale sekenyoro ogotishira okuba ko sereria ubugima ase familia yabo akoba tebinga lazima wafanyie jambo, lazima wafanyie kitu hata kama ni kuwaroga lazima wono mwisiko orera bayuri baba gotire nera bwe ko tigale tena yarore maiso ara charo we wono chakire ko develop buoba chakire ko twara kuwasi ngana ki na ki ara chatu ekemo ara charu usiguo ona ko bolia bakusigilo radio gaki na kiboro chingo kora gaki nde ubugima bwane na kimuro chingo ko ubugima bwane 5324188 no chakina 07 na brasa sema ya Airtel asensemo ya Safaricom by the way. Naboto nyora wetera 0753241889 na wanasema ya Safaricom Airtel Safaricom 0708537375 sanganga mreja senchira ya bene kigima Jeremiah urina utiri no chora iga sembe ote ngwe birengel bya mbiribi. Hello bwana Jeremiah. Hello Bwana Jeremiah, I'm not getting you. Kwa nyugule wana? Yes, na kuigule. Yeah. Asante sana. Wana nende wakire. Iga bwato ire ngo irabogocha. Iga komine mochi abere chi abono mambia. Ondo kuna watagera rende buna moko yabeka gocha. Ndagete nkuire. Se bali bago so. Ngoro gutule. Ono kuikamua boe kegima no ingoma to inga boe kweli. Ono ira banganchira mayo inolengo unga iga alichera bayango bakanga korregento kuikanga boe sana ngoboe na nenda migima oni timbati obwamate na yeso ndagete gora abeko boroso ngani yo mana konyementa chinguru aria se gitabu kyo gora kwa batomwa 10 kianda
Abayahudi gete bakarora Paulo korusie birecha asa omonto obwatire nekereje kiubia abayahudi gete abasinto baseba bagateba ng'a naintu bono ase erieta ria Yesu Paulo akorandia ase statement eye ng'a Yesu mbamobwati Paulo baigwete okorandia ng'a ase erieta ria Yesu Paulo akorandia naintu togoseria ebirecha ekero gochigotirimboka gochinse 13 na emo okora kwabatomu 19 igo okonyora ng'a ebirecha biri bikabatidora mose bikabachaburana bamanyingoka biababoreti ng'a Yesu ntomomanyete ine ebirecha bigoteba na Paulo oyo ntomomanyete lakini numbarabi ono egento kiagera nateba igo ngeri ng'a narorire chicomment abande bagoteba buna one comment emo ndasome directly neri ng'a naki ng'a tuchinguru tulipewa nguvu na mamlaka ya kukemea nguvu za shetani. Ono manyeti aina mang'ana maya lakini tulipewa sisi ni akina nani mbarabia watu wetu ine reto bauti abantu baetu chinguru echo naboroki wobo monene ba Yesu ekerako gende igoro na batebeti buya na ndagatenga kimuregene na inu mokora makumi bono gwitanya ono talio ndo bwensi ogocha goteba ngantu etu chinguru oko minyoke birecha bigotitore kweri na ande in fact igo korogwa na ndorogeke ndinda ito tabanga ngoboro gimboyo gose mbobu atinguru aso mondo tamwegene ti Yesu na aso mondo tara unchoka ureme ya Kristo in fact intunto konyara kendi yonse lakini Yesu nera bweko bwete birecha Yesu nera bweko bweto boro njetimbo bwete lakini asinge ngabo bwete nkominyo kange bisazare enda ito koira ni vitaria karoko arenge primary ose sekondaria aria omonda go komochera kwa mana korora ng'a kamubire bwatana gaketiga degree bambo ngibisema ngaya yerite nini rire bwateba ng'a bono kune kiagara guria tutanganire mutu watanga ngune bono mana korora asinge umuntu naro umunyanguru gukobwa bono in fact ekiyo kana kitokara ntunturi kunya ego tukominyoka twatanga ni Yesu twebisema ngaya ng'a bono tukune bono torore gozono tukuna singi Yesu atanga inde bono twatere kabo bwete mbako moko igo nare gotebanga onya baminta bumbari asi Yesu babwenta kobu okigima ande batame ni wingi bara tame guchi mono tame guchi asi Yesu motebenga Yesu gagitobwere okogosu kwarure gwakerenge nja ko bwete myonsi tobwere ona nare ko ga submission yana ono marawa banga onye tali asi Yesu in fact ya bwena to ko kabisa na ndatame akure ngabono na akure kiera ngokure lakini eto kenga kwa motamire Yesu liro ino le motenga njino chongose tongore akiri kero yori mutu yane no monto monene na ndo bwete bionsi mai diose tu wana ni videli yawe ko bwate byakigima bia mona ko bwate lindo ende Mr. Jeremiah. Yes sir, we have a grand granite circle. Oh yeah. Yeah, what is it actually? Indiriye ga kare na kiere kana to anga bera to igoma etranyo na ro tegerete o ligerete o tama itinga what is grand granite circle. Abangwana abantu aba host umwaka uria muti muno oyo kero bare ko minyoki umwaka obo ine sako tinda gitiko kwana monekia robe to tegerera chinsa 10 oike 10 na mochia buna bono korwa buko kwenda gokoraro uyu gutanga ko ka chinsa 10 ga oike 10 na mo no ndi nabwe mbe batotebinga granite ningi ase bali basinye batabe tamona bo engakiria rinde batoeresere ritukuria Jumapili mbabwate annual general meeting na ukobwa mono ensemo wago chukukwana ni investment lakini tutagete batu ibiro bo bisi busini ni batoe mapema nga nkieke bago kwana na barabumbarabi elinde tomanya mangana amange uchime nje ko batenga tomo chali tukulia ankyo event nere ga bu YouTube buno ligereti abu Facebook na rota yara se page yito abono click abunga reminder elinde buna togo cha live egoteringa chinsa chiri chekire. Asante sana bono moyo to mo konyu bumura ibwense na watete University Kenya Jeremiah University Kenya tige biashara byo University siko ya Kenya
Mengete bine birenga libia na ande nebia lakini rene naona bomo Swahili na bagote bangana ki mwenda tezi na umo marejeo ni ngamani nunago tamaso go tamagoja omwali ningo kuira na lakini nende getanga ni bagwa rangelinga ngaki investment wing iyo kobwa mono ene saki register di Kenya nonya barega nonya gukwana ngaga bare lakini nkenyere na boigo ritukuria Jumapili ko baibero bobishi mbabwato yote nete chisako chia Kenya kuru Kenya se ministry yo gocho gukwanera last time muntu abwata bakwane buna Dr. Bitange ndemo na abande ne Jumapili ne ronto bwate omukwani in fact omonyakero gubwe chisako Kenya no yo mumwa bageni igotingo tigera konto ibo bobishi bwansi omuntu obwansi ware. Asante sana soko sangama na Jeremiah. Mbia mano. Asante sana. Jago kuna Jeremiah Orina Ontiri ujinse moja Arlington Texas garia USA. Ani by the kwa rakinikia ena ero ibano teta matera yo mansu. Ya teta matera yo mansu kwa kwa ndasi sema ya YouTube moja kwa Jeremiah Orina Ontiri go se Orina Ontiri. Nyakabo go sen ngomno materanga bra chimesi jirango somo beresto ko nyakabo chimbaro ngachiza cyara cyangerera iga Ochenga umwana Edwin umwana onkanya kondilia kone nako nyolinga mahete mukonyo murai wese nata tenga wono jiunye kotegera grand itire mara go bana Sunday yoranga mu university Kenya mu university asimuruwete Ngwali Nancy Monyenche matainga no muntu muyana mutainga aja bodi bogwimenere bukisia tumaidinga Asante sana. Akuru juri kwa mkata na asiogope mtu hawezi kuambia atakuloga but maombi kwa wingi. Akuru James Abuki hata na huyo mshana aende na maombi aendelee kuomba hizo vitisho ni bure. Uchawi na huyo mama hautafanya kitu. Ashindwe sana kwa jina la Mungu. Asante sana jide kanocha mtukiregane jide kamera ngebere na sana na yamo 26 minutes pasa 1 jinsa necha Afrika ya mocha Jackson umwagata na wale murubire sana James Abuki na sabera message yao kuri nikora konyolinga abagusi Global Radio we do what we call live streaming services about live streaming services mwancho muri na boyiko mwancho mutekalali usinkike abantu okora live streaming services abantu bro automatic nkike to twate live streaming services omwana okagocha live streaming services masiyota live streaming services what is this Karukenda bakonyoranga gari asenka gari mwancho muri na boyiko mwancho mutekalali no bwato muyiga bano gwe birthday ko siritu kuri ko iburwa muyiga bano bo bibishawo mwana gari tuda abantu baranga kwa nyorero mwana sawo senya bano mwana karukende gari se kari sawo marandi na roro igwetenga oikabe ikwembeo radio ime be ku mutandao bwonzi pi karukenda matanga ko bale by the way abantu ngo siritura abantu ba minto to kubasabiranga pole lakini ndenda matanga ko bale nyorero abana baro ba minto na fono twari kwandego ya kembui bari ba chinsemo cha diaspora ga diaspora kutumia lete libobe chinsemo cha Saudi Arabia Qatar UAE mbaronyo abasantia contract for 5 years 3 years batanya ko ikana nkasa matanga barwanyoranga matanga abire garia no buena tanaye kero kendo riya matanga yorana kya matanga agenderete kero kendo obwaterwe feeding yiga ekibisha kingi yiga kakura choche ochorore gosotomerwe kingona kigito kotanga live streaming na ngiye tokora etokubeka matanga ayo ao muyigo yuo birthday yao asomo mutandao kyoyo mutandao yonse bya jamii Facebook Twitter YouTube na woigo mono asiridi yetu abagusi Global Radio ono nkiye ko bwente okora tumaka okora search service tumaka okora search service okora iga ayo goturangeri gotwakire simi gwatira se namba yesimi eyire notice ano ibere eyemo isato isano ibere nye isano nye inya isano ibere abuna asumo rweke gusiye asumo rweke swali ko ba 0713 745447 asumo rweke sungwe ko 0713 745447 ine namba kutrangari cyako batoko sangase jira bene kigima tote ngaba gusiglo radio ekira kigese keumbu kyombo gusi akisense cyane cyangerera igana aruma amarabobe Komeri tukulia ankyo asumo bulunga bunoyo iga gochakira chinsenye chamambe ugachinsa isano bere cha mobaso ime abagusigilo radio ekyumbu kyo bosinyo ngantu bwachira undi sato era undi tangani gochaka chinsa irengechi chinsa nye yaika chinsa isano twali yega gochakira chinsa isano nemo chinsa isano nemo gachinsa isano bere to aswa sensemo ya story yangu ani nyuranga iga no toko semanya toko kadi nabo konyora obosembwe kerengo kigoro ase ligo liria insi ligo likielimindi asogo tune
redia oya bagusi Global Radio hoigon bantu bakulinga mone redia ye nekibona nkoye nyora tika ko bana was my friend tika ko bana was we are not digital world eturase inseria digital ukagenda sensemo ya Google Play Store udownload the application ya Oyaba Gusi Global Radio ukaenda gale sema ya Google Play Store ikeleta eji aba Gusi Global Radio udownload app ejo nyaka ko tsonyora sentera ya masema mungu ana rwa simchikuru muna Android nke community Tecno Nokia Samsung Itel simchinga munecho majere maya jiangete asensemo ya App Store kana ukagenda download the radio App Store by the way na bantu lero babo Edwin Mukaya Wise mchikuru kuna Apple phone babo Masi babo Zadok babo Nancy babo Jeremiah kwa ndara sensemo ya App Store galia download the application yaito yaba Gusi Global Radio ile nyora mbere yaito asenchira yeye mwasemo na nyora kwa nyora ya kuipa itawe ko bolinga otege toto ligere live o sote toto ligere live bono toko bisyo bwansu bongo buno bwo bone ne matenga genda sensemo ya YouTube nyora amatera ya materanga bunayo nyora wetera Orina Ontiri ele nyora materanga bunayo matera manso matera mayabori unatakiwa kufanyia asenjirenga bune igenda sensemo ya YouTube na konyora gotero kongo buno by the way sensemo yo na konyora gotero nkora na hatayagire tero nkora gotenga na hatayagire tero nkora kwenda sensemo ya YouTube boy gonya ko konyora natayagire kegima natebanire ebibe koiranane natayagire kegima koiranane natebanire ebibe koiranane natayagire kegima kuno hotel wajire ma Orina Ontiri enda sensemo ya YouTube galika Orina Ontiri ora matera yo asenchira beneke obeda na matera manso igeli yoto kongo mnoko ase obwanjani wao ongirangeka koirana gochaka inkatayaye ase obwanjani wao ongirangeka narayo ukwanira materara dina mange genda Orina Ontiri genda gari na tia ko muntu ro muoro ya ko muntu sai tia masiseni my friend asenchire kabune yuko mwancho muri gena boy ko mwancho mutegerale bwatamba kweli tako bao asense rienchenu baita bandu baro bakaitenga Oye, te quito. Enseña tal seito, by the way. Enseña tal seito. Y que ganó hueto tole. Que ganó hueto tole. Que ganó hueto tole. Que andas en semana YouTube. Ni lo gotero. Cuente para ir gotero. Ngenseo morembe rega karore karigurari ensinero rega karigurari enseo morembe para que vaonte no tenga ay atoro kuno ya asante sana Judy, asante sana Madam Judy, Christine, asante sana by the way kumnyora na Orina Ontiri asensemo ya YouTube sababu kunyora ndinga asensemo ga kwa soli live asensemo ya YouTube aki atatokuru wabo tara like no subscribe like na subscribe kwa YouTube channel ya Oyaba Gusi Global Radio elinya kama kunyora updates mangana na watu ya chingo ngonye chinse by the way mambi magazetini na nyo kidogo Masinero Stefano Siosoro. Waenda taire, teanga Osoro ajitetea kwa kugeuka bubu.
Tingso siasa. Uja kote anga Silvano Siosoro mutumia mune example utambe. Ali arabueka. Ko mujumba wane by the way onyonka. Arengeri mama. Arenga seguru bweri ya mama. Judy Kwamboka, asante sana, bye, see you tomorrow. Mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Naikutiswa kuruma lakini bono ko bayebiro ga kimwari ko nga njiransu ruma iga. Tombena ndi tikulia anki mwancho mugenda bayigo mwancho mutegarare. Reka no chine mirongo itutona nyicha butukire. Yoranga chinga kiecho by the way abakenya niko bana tukoboli gwa bagendera kubwatia machikali abekira mu serikali. Urenjira mu utango korandara bayigo kwambukira kwebini ibi uroire bwa corona achinga ki aba kore biasa kurwa sorongo rwa Nyanza Western na bayigo chinsemo cha Rift Valley chikaunti liko mnezi chenya ko bachiko bekerwa lockdown na bayigo kafyu yo tasoka isiko cha Kerense ya bayigo 10 cha mambia na bayigo lockdown kurwa se county ya magochi ya se chinde anigo bagenda tukwe murunga ndese bawati abuna anigo chika gose chichiro chire asensemere open gose wazi chiwenta koigurwa ili abonchero bagenda rokore biasa byabo achinga kiecho niga barandia kurwa chikaunti chikumenesa na isato gose kumenesa to bagenda tukuboli chikanisa chinyara ko bachiko igurwa ili bagenda gusaba monne ko bakyanira uroire webini bya corona chinga kiecho aniga abakenya baligeretia sekegambero elikoranga nchiraki mkondoki orobotura BBI rogo chiko bwatia aingati ali na kwariganeretie ndo chengo mwana masio kolera semelia moinalia ndo chengo mwana unkane na kwariganeretia mange aseli tikolia lero ko nne chabano ga igando chenga na aseli guguruma igange na tomera litikolia ankyo seseniwa na inde mwanchane na inde mwanchane and by that tuasabirana Makweli byatobuje se dali yeito na mwechera maya tanganse yega igatali seito yeito na kale igoralia seito na kale igorogalia ase bintu birarebia ase togo siba mabera mayobo ke bore igoralia barana na kyora koro genda igorogalia utara onchoka my friend toko genda ari utara onchoka onyo gote ya baranga ko barogole kajoko genda igorali kyochi okoro otako ya sai tari kuriomena na manyete igobono nyo ko teya bane ko barogole ko bakorole gento my friend toko genda gari noita Wana waikoncho ke waikobo muntu omuya omako genda igorogali sasa nigwa tobera litukulia ankyo almisio nawapenda sana nyore yapu yaito nyore merobali yaito ne kubwatia mangana mayonsi epi imeaje fama kumbe kene kyumo kusi sasa nigwa Yerusalemu mchengo boka Yerusalemu mchengo boka Digo, otegerete Abagushi Global Radio. This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week. 7 days a week. This is your location for maximum music. Bogima,
Unasikiliza AGR live Abagushi Global Radio.com.